Thutha wa uhoro gukorwo ugitambio kuria ng'enda-ini cia ukinyaniria ati mutangathi umwe wi gatũ bũrũri-inĩ wa Kenya uria woikaine ta Muthoni wa Kirumba aka Baby Top uria kurehagira gicunjĩ gĩa canjamuka me hamwe na Muthee Kĩhenjo kana Kizangira ati ni akoretwo akiuma wira kuma Kameme FM. Riu muhuhu ni umbukite ati Muthoni ni acokete Kameme FM. Itana kumenyithia maingi no ngurie na gitio ndinyihitie muno tuike wa subscribe, like, comment ndukarigane kuhitika notification bell ugakoragwo wi wa mbere kwamukira mwago wa Mugikuyu. Thutha wa mohoro gukorwo magitambio ng'enda-ini cia ukinyaniria ihinda ria wiki imwe ati Muthoni wa Kirumba ni atigite wira kuma Kameme FM haria arumiriri ake magithie na mbere kwiyuria kuria Muthoni arorete. Riu uhoro ni mumboku ati Muthoni ndatigite wira Kameme, na ni thutha wake gupost caption imwe iria gukorwo ngimuquote arafu tucoke tuthie mwena wa comment section tuone arumiriri ake mathiete na mbere kuga atia. Haro mimi kuisha sikia nyinyi watu wangu, agekira emojis cia wendo, God bless you all, let's do this, agekira microphone na headphones na tha iria ironania ni guthie mitambo-ini ringi kana riera-ini ringi. Na tugithie mwena wa comment section ni turona mundu wi gatũ bũrũri-inĩ wa Kenya niwe Karangu Muraya akiuga ndukaneke uguo ringi no waigua Muthoni aka Baby Top. Na thutha wa Karangu gukorwo agicomment caption ino ya wa Kirumba arumiriri ake no marathi na mbere kuyumiria na kuria toyo aroria Karangu, I think amerudi de Kameme na nidaigwa advert yake ni gaima Muthoni aka Baby Top ndukana tumakie uguo ringi. Nake uyu akauga hakuhi haicie thakame agekira emojis cia gutheka. Na uyu nake akauga Baby Tops ulipotelea wapi bila wewe ile hiyo station kuisha, tuko na wewe bamba tu bamba, karibu tena, wewe ndiye unafanya nisikize hii station 4 hours ya kutoa stress. I love your show, keep it up Baby Tops, welcome sana. Hau Karangu Muraya MC ni yumirite page-ini yake ya Facebook na guposti mbica iria ahurito hamwe na Baby Top na caption iria ekirite haria arauga uyu muhiki na mpenda tu bure, welcome back Muthoni aka Baby Top, sisi kama akolino tunakupenda. Na caption ino ni ratuma arumiriri aingi a radio ya Kameme FM meyurie kiuria hihi Muthoni no akorwo acokete. Africa na CN mwago wa Mugikuyu no turathie na mbere kwenda kumenya hihi Muthoni wa Kirumba thutha wa kwanirira ni gukorwo agitiga wira Kameme FM arolete nako. Riu tuthiete na mbere gukorwo twambite menyugi twamenya kuria Muthoni wa Kirumba ari tukorwo tugicoka haha gukumenyithia guku ni gwa Africa na CN mwago wa Mugikuyu.